This campaign is about the climate resilient agriculture. As per the changing climate, we need to change our behavior, input with the agriculture. Akhir koblong jumpa suikain, berkenin kamtam lei ke batai di mana situasi kalau ba kamtam lei hajde ki jaka ilayo mana kalian jumpa sukan lei, ngin hafte kalau di jeli hong kuna jeli bros, lain mesti tadi kalau lagi udaring, bagi lei cikishan fikir fikir, kalau nak kembali lagi, kembali cikishan fikir fikir akan diskusi soal way. Nah, kami ya kami itu kan, kami itu kan. Ang mas gusto ko kita pinilay na mag-inipit ng district oil kay Sasel. Tigilan kaleng. Malaki siya. Ki blocks. Ver. Dia tangkoy ka block mo mga ibo pamito. Udon bok banyu leyok ban puy hanya snow warang. Rangkat bat community officer bawan na KWK, rangkat bat scientist bawan na po KBK na po umiam, rangkat bat kini kipat ba kibadon na sinong, nagalong kajing mentoy ke bakraw bangi ai kena program yang joki, bakin tip ha sipang karep karyang, bakin tip sipang kari jingri, kumnuro bagi liyo jeng syai bat katokat nero nagliang ke office jong KBK, ila airu ya ki sembai bat ya ki dawai ru bakin yo ban pendon kam kan ka sinong ke jongki dan nagaliang jong ke sinong ne po alang ru lasu tenat ya kan ke office bawan na ke bike ba ila ai kan ke jong pensai ba ladap de ke kemen dan nagaliang jongi ke san mo syaru indang yai kwa hi ba pinang yai wan ai ke nyarap keleng-keleng ke jeka kam tam hak po is ke sehil gidang bun ke jeka ke norep badang sa dia na ke jing tip ke jing sempang kim pat nang ban rep ko kom rep kan ka juk thmai ba menta tegi kerpa de office ba kan nang ya wan tur sino kondong kenang ba kila ban ai ke jing sai ke no rep ba kenang im ha rep karyang nama ladangi kinong kendong sane ngimla ban penmi ya rep karyang kinong sor sedikin bam de ngi kum kinong kendong ni de kinong rep ki ba rep sitom ki poi sakiyo ki hat ban penya ya ki marep ki jongki midon kamro baniyo ya kador kemur ke babiang kinorep kinyo ya ke jing im ke bapaha hakarep karyang ke jongki dan nagaliang ke office jong sorkar wada ki bor sorkar ki ba kliru ni kerpat ba kinang kham khmi bai kinorep namar ke jing ut ya kinorep menta ke jing jar palat namar ba kambiang karep karyang kay yo ke kot datang ke ni kin makniat ku lay pi sibun Saya sibun ngelayo cuman toy dan kejengwan konsai jam pisah naka ICS. Dan ni sisa ngintip bang si fong termori kesembai ke do ngintip ka sebab ni kumno ngin pen benta ka sebab ni si fong termori lada kibun ka sebab ni rap bun lada ngi kendiat ka sebab ni su tang su kenyar betul ni su thong betul. Te ngintip dan dakajing batai jongki mentara sengi pade saya semua kan barok ni bagi rap yang saya le anak kumba kila batai yang sedang nak ikan batamai bat kumju akan nengi surat tang upan ukuba nimpat darab bahati ki juar ki ero bangi jo jementai te ukuba bat pan te ladangi rap juar pada man la kapor man la ka ayam ngiyo ban DM ngiyo ban pendeng kam yang ngasem han rei upan pada season si ayam. Dekat tasar kubli subun ke jeng batai ke jeng pi.